Yo yo yo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Om Oji. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya aku support. Subscribe itu kalian support aku untuk buat konten-konten terbaru. Di video kali ini, gue nggak mau buat ngeprank orang, nggak mau buat ngejahilin orang. Prank video kali ini gue akan menentang yang namanya Abushi Ureng Gasin. Oke, mungkin bagi urung-urung lain dihina gehujat Abushi. Sebab pu Abushi ka gehujat ulama katanya Aceh kanyo. Ilung royo hana lung hujat Abushi. Cuma lu melaki tak kaya Allah Abushi bersadar. Ya ban. Dan kondom memihak kepada Abushi. Menyo ulama gehina le Abushi. Menyo Abushi iwo ke dewa Aceh. Ngelung jit si melompok. Lung nak mi. Lung mentang di bawah hadat Abushi. Tapi menyo ulama ka gehina le Abushi. Siap-siap mentang ron Abushi bah, siap-siap mentang. Nyamban dalam pegah. Menyo masalah ron nu. Nu baikot pemilu nu pegah. Kau jiron ku urang Aceh anak galak anu berah sebab penguasa zalim. Nyan terserah ron Abushi nyan ilung hana perle depu. Tapi uronyo Abushi iron kan hujah ulama-ulama Aceh. Bun tepu nya Abushi. Nyan ulama-ulama Aceh nyan urang ci engkamu. Menyoron kan hujah nu hina-hina ulama Aceh sama dengan ron ka pegah ni. Abushi no butruk videonya nonton le Abushi. Anak muda Aceh. Rame mendung anak muda Aceh. Nah. Menyoro nuragam Abushi wa Aceh. Bek naik Kanada nak awak. Nak pegah ulama Aceh nak betul. Don Aceh no. Milihap. Masalah ron baikot pemilu silahkan. Yang hana urusan ni liung. Manoronyo ron akan hujah-hujah ulama nak pegahnya nak pegah haji. Nak pegah ulama zalim. Semikin pakai utak. Memang ron Abushi hanjit hana tapi ingat urang nah. Susah. Kalau yang tapi ingat nyan mandum hujah ron Abushi. Nyoronyo tiga myo kayak pegak video Abushi tentang ron Abushi. Wo kono Aceh Abushi. Be yang naraya tu naik Kanada. Abushi le pasukan. Urang Aceh dari jamun ke jamun Abushi lam perang saja. Penjajahan mandum kono Aceh Abushi. Tapi urang Aceh dengan beha orang Aceh mandum penjajah payah hawa Abushi. Nyodro ne bangsa Aceh bi Aceh nah. Kan nak hujah ulama Aceh. Bi hana ten untung ron Abushi. Wa Aceh kena. Rame anu muda anu dayah hadum. Kan ipre ron Abushi nu puo